when talking about good quality material, we mean this. Jwale ke o fa yona e le tjena t-shirt ena, wena o fihle o e kenya logo ya hao mo, o e kenya logo ya hao mo letsong le sehari mo, kenya logo ya hao ka o kenyetsa yona le ka embroider. Ebe he ho ba monate pele ka mona ke ka morao ho tsona ka mahetleng mokokotlong mo santse re investa ka hara sona ke santse re le ka hore na re ka ya ka a re ka ya a bua ka letsatsi le e tshwana le Roma ya a bua ka letsatsi le nkile nako le seng fellwe pele. Ka nnete ya Mmakoma Thupa di a tlameha ho wela bathong ba setlele se tla kwepere ya Thabana Morena. Au bravo ke betsa morao.